Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. If General Senona had proper control over the key, he was supposed to open that safe and not provide the key to anybody. Mo kgasong eno re utlwa fa komishene ya Madlanga e utlwile ka ga diphoso mo go thupiwang ga diritibatsi tsa diranta di le dimilione di balwa kwa KwaZulu-Natal ka 2021. Paraffin, it can be dangerous to young kids if they consume it, so it's very important to store it in portable bottles. Baagi kwa mafelong a baipei ba utlwalelwa ke manokonoko a ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang tsa lookwane le parafene mme ba ketefalelwa ke go ithutafatsa jaaka Gauteng e padimotswe ke lekhubula mowa o tsididi. Multiple sectors that are actually being affected, starting with manufacturing sector, food and beverages, the agriculture sector, so many other sectors. Bakgweetsi ba re batletse ketsaetsego mme ba tshwenyegile ka ga ditlhwatlhwa tse di tlhatlogang ka moso tsa lookwane. Mothoetso Madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komishene ya Madlanga e utlwile ka ga diphoso mo go thupiwang ga diritibatsi tsa diranta di le dimilione di le 200 ka 2021 kwa KwaZulu-Natal go go tlhalositsweng go ne go belaetsa. Diritibatsi tseo di ne morago tsa nyelela kwa tikwatikweni ya Port Shepstone ka fa tlase ga tlhokomelo ya mookamedi wa di-Hawks kwa porofenseng eo Major General Lesetja Senona. Komishene ya Madlanga e ne ya tsepamisa mogopolo wa yona mo matsholong a diritibatsi mme go ne ga lebelelwa thata kgang e neng ya phasaladiwa ka bophara e ka ga cocaine e neng ya nyelela ya boleng jwa diranta di ka nna dimilione di le 200. Diritibatsi tseno di timetse kwa di neng di bolokilwe teng kwa Port Shepstone mme go begwa di ne di le mo tlhokomeleng ya mookamedi wa lephata la di-Hawks kwa KZN Majoro Generala Senona yo go ya ka bopaki go begwang fa re teletswe ke go tlhokomela senotlolo sa polokelo go ya ka mokgwa o go neng go solofetswe. Here, obviously, the whole process was upside down, to say the least. And it was never supposed to happen like that. So if General Senona had proper control over the key, he was supposed to open that safe and not provide the key to anybody under his command to go into that facility, because he will never be able to account for what transpired there in his absence. Mo godimo ga mo, komishene e utlwile bopaki jwa gore Senona o neetse modiredi wa maemo a kwa tlase senotlele gore a kgone go ya go tsaya bontlha bongwe jwa diritibatsi jo go neng go tla dirwa diteko mo go tsona mme tota se ne se sa tlhokagale go ya ka Flynn mme se bakile dipotso di le dintsi. This is the only matter where such samples were obtained. So I find it extremely strange why it would have been done differently now. The only conclusion I can come to is that it was never the intention to take this whole batch of exhibits to the Forensic Science Laboratory. Se ne sa baka dipotso di le dintsi tsa gore a go ne go na le maitlhomo a rileng a lebisitseng kwa diphosong tse le metlae tse kwa bokhutlong di bakileng gore diritibatsi di nyelele. Le fa go le jalo, Flynn ga batla go amangwa le seno. Commissioners, that is why I've said at the inception of this portion of my evidence that I have my own strong views about what transpired here, but it need to be deduced to facts and evidence. Dithetso di a tswelela. Moeteledipele wa National Coloured Congress yo gapeleng mo palamente Fadil Adams o solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya KwaZulu-Natal ka moso morago ga go tshwarwa kwa Cape Town ka ditatofatso tsa tsietso le go tlhaetsa molao matlho. Mapodisa bega gore Adams o itshuntseng ko mo dipatlisisong tsa polao ya moeteledipele wa maloba wa liki ya bašwa ya ANC kwa KwaZulu-Natal Sindiso Magaqa.
Ka Phukwi ngogola Sibusiso Ncengwa o nane wa sekobo sa dingwaga di feta 25 kwa kgolegelong morago ga go bonwa molato wa polao ya mokwaledi kakaretso wa liki ya bašwa ya ANC Sindiso Magaqa. Magaqa yo neng e le mo lekgotla wa masepala wa selegae wa Umzimkhulu o ne a tlhaselwa fa a na boa kwa kopanong ya lekala kwa Umzimkhulu ka 2017. Ka nako ya tlhaselo ba lekgotla ba le babedi ba basadi ba ne ba gobala. Kgetsi eno e ne ya diegisiwa mo dingwageng tse di fetileng. Ncengwa o ne a tshwarwa morago ga gore setlhopha sa PKTT se batlisise kgetsi e. Morago ga dingwaga di le 7 a tshwerwe, Ncengwa o ne a ipobola gore o nnile le seabe mo polaong eo mme o bonwe molato le go atlholelwa molato o ka Seetebosigo ngogola. Jaanong go tlhageletse fa Adams a ne a etela Ncengwa kwa kgolegelong ya Westville kwa Durban ka nako ya tsheko. Mapodisa a bega gore Adams o ne a ikgolaganya le Ncengwa ka nako e masisi ya dipatlisiso mme se tshwana le go itshunya nko mo tirong ya sepodisi. We deem this as interference because you are not an investigator, you're not a detective working on that particular case. And if you took a statement, what were you doing with that particular statement if you did not hand over that statement to the team that was working on that case? Modula setilo wa komiti ya palamente ya sepodisi Ian Cameron o tlhagisitse fa sa khotsofalela maitshwaro a ga Adams. A re moeteledipele wa NCC o kile a thatafaletsa komiti go dira tiro ya yone. I need to confirm as well that I heard previously that he had claimed that he had gone to the Westville prison in his official capacity as a member of the Police Portfolio Committee, and that is wrong. He was not mandated to go to the Westville prison as a member of the Police Portfolio Committee. And to add to that, the Police Portfolio Committee members, including myself, are not investigators that can go and question people. Go santse go sa itsege sentle gore go tlile jang gore Adams a kopane le molatofadiwa mo tshekong ya bosenyi ya kgetsi ya sepolotiki ya maemo a kwa godimo. Adams o solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya Durban ka Laboraro. Kgetsi kgatlhanong le sebueledi sa bosetšhaba sa ANC Pule Mabele molatofadiwa kaena e buseditswe morago go fitla kgwedi eno le malatsi a le 28 jaaka puso e letetse tshwetso go tswa go mokaedi wa bosetšhaba wa bosekisi ka ga babueledi ba lobaneng ke ditatofatso tsa tsietso le go refosana ka madi go se mo molaong tse di amanang le tendera ya diranta di le dimilione di le 27 ya lefapha la temothuo mo Gauteng ka 2017. Motho e tsore tswela pele ka dikgang tsa rona. Lekhubula mowa o tsididi le padimotse Gauteng le go lere serame le dipula go ralala dikarolo tse dintsi tsa profense go baagi ba le bantsi ba mafelo a baipei le a mokotsing a go rwalela serame seno se ba bakela mahutsana jaaka tlhwatlhwa ya leokwane le parafene tswelela go tlhatloga le go baka gore go nne bokete go ithutafatsa. Moagi wa kwa Chicken Farm kwa Soweto Siviwe Mabija a re go tlhatloga ga tlhwatlhwa ya parafene go oketsa mathata a go itshokela serame. Mabija o tlhalositse fa parafene kile ya bo e rekwa ka diranta di le 8 mme ga jaana e ja diranta di le 15 mo e amang thata tekanyetsokabo ya malapa. Jaaka go solofetse tlhatlogo e nngwe ya leokwane o ikuetse go puso go tsereganya le go rotloetsa go oketsa madi a thuso ya ba ba dikobo dikhutshwane a SASSA go thusa malapa a tlileng go retelelwa ke go lepalepana le tlhwatlhwa e yang kwa godimo ya go tshela. I use the SASSA SRD 370 to survive. So if the fuel prices increase again, that means I'm only living to buy paraffin. Mongwe wa baagi Thamsanga Ndlela a re bontsi jwa ba ikaegileng mo tirong ya go ntšhafadiwa le go diriswa gape ga dilwana tse di latlhilweng ba kgaratlha ka ditlhwatlhwa tse di fetogang gangwe le gape jaaka letseno la bona le tswelela go ya godimo le tlase. Many of us here in this area, we live in recycling. As much as in prices of my recycling now are decreasing due to a fight the USA and Russia and now, we tend to not to be able to afford a paraffin. Resale 4 mongwe wa Sepasa Elisa Manganye yo a ntseng a rekisa parafene dingwaga di feta 20 a re kgwebo ya gagwe e wetse tlase thata mo matsatsing ano.
I cannot afford to buy the liters I used to buy. Now I buy like 10 or 15 liters to sell. My business has taken a knock because of this paraffin issue. Khabagare se bueledi sa ba ditirelo tsa tshoganyetso mono Johannesburg o rotloeditse ba kgweetsi go kgweetsa ka kelotlhoko mo maemong a bongola gape o tsibositse baagi ba mafelo a ba ipei go dirisa parafene ka babalesego segolo thata fa bana le bana. Paraffin, it can be dangerous to young kids if they consume it, so it's very important to store it in portable bottles which young kids cannot be able to open. Jaaka le khubula serame le itelekela baagi ba ba humanegileng ba lebano ke go samagana le tlhatlhwa e yang kwa godimo ya botshelo ga mmogo le maemo a makgwakgwa a bosa mme bana le tsholofelo ya gore ke monokeng ya potlako e ka ba thusa go emelana le setsuatsue. Palo ya ditshwaetsego tsa bolwetse jwa molomo le tlhakwana mo nageng e lebega yo oketsega. Tona ya temothuo John Steenhuisen o senotse gore ga jaana go ntse le diphologolo di feta 1,600 tse di tshwaeditsweng ke bolwetse jono. Palo eo e ne feta 1,300 kgwedi e fetileng e le malatsi a le 10. Tona wa lefapha la temothuo John Steenhuisen a re ntwa kgatlhanong le bolwetse jwa molomo le tlhakwana e kgakala le go khutla. A re dipalopalo di bontsha fa go na le koketsego ya ditshwaetso tse di tsweletseng kgwedi le kgwedi. Le fa go le jalo o gateletse gore ba ikaelela go enta dipersente di le 80 tsa leruo la naga ka Sedimonthole wa ngwaga ono. To date, we've received 6 million doses of foot and mouth disease vaccines with a clear roadmap for millions more to follow. By the end of May, we would have imported, during the course of the period from March to the end of May, 15 million vaccines. A re go phasaladitswe lenaneo la moento wa ka gale le le itsegeng ka routine vaccination scheme ka Mantaga mme lona le tla letlelela balemirui ba bagolo go etelele letsholo la go sireletsa diruiwa tsa bone kgatlhanong le malwetsi ka ditshenyegelo tsa bone. Gape tona o itsisitse fa go ilediwa ga go tsamaisiwa ga diphologolo go latela tshwaetso ya molomo le tlhakwana kwa KZN go go kailweng semmuso ka 2021 go phimutswe mme se tla nolofatsa taolo ya go tsamaisiwa ga leruo. And so today I'm announcing the formal lifting of the foot and mouth disease restrictions within the KwaZulu-Natal disease management area and lifting the disease management area completely. This will obviously have to be gazetted, but this decision is not merely administrative. It is rooted in a shift in the epidemiological story of the province. Khabagare Steenhuisen a re moento wa molomo le tlhakwana o tlile go tsamaela go diranta di le dimilione di le 644. Mothoetso re santse re le mmogo bakgweetsi ba re batletse ketsaetsego mme ba tshwenyegile ka ga ditlhwatlhwa tse di tlhatlhogang ka moso tsa lookwane go simololwa ka moso tlhwatlhwa ya litara ya petrolo e tlile go tlhatlhoga ka diranta di le 3 le disente di le 27 ya diesel ka diranta di le 5 le disente di le 27 mme ya parafene e tla tlhatlhoga ka diranta di le 4 le disente di le 22 fa kilograma ya gase e tlile go oketsega ka diranta di le 5 le disente di le 78. Koketsego ya tlhotlhwa lookwane e tswelela go baka kgatelelo e kgolo go ba tsaya maeto malapa ga mmogo le dikgwebo. Koketsego ya ga jaana e solofetse go nna bokete thata go badirisi mo e tla pateletsang bontsi go fokotsa maeto fa bangwe ba tla retelelwa ke go tlatsa dijanaga tsa bone ka lookwane. Go le jalo phaposi kgwebo le madirelo ya kwa Durban ya re koketsego eno e tla ama go romelwa ga thoto go tswa mo boemelakepe jwa Durban go ya mo diporofenseng tse di mogare ga naga. Ka iri Durban ke moamogedi wa diromelwa ntle le diromelwa teng ka jalo sente nngwe le nngwe e tsengwang go litara ya diesel e le kana le e e tsengwang go tlhotlhwa ya dithoto. Multiple sectors that are actually being affected, starting with manufacturing sector, food and beverages, the agriculture sector. So many other sectors are really going to be affected in terms of price increases and possibly slow economic growth for those particular sectors, because once the consumers don't have enough disposable income to buy other things, what will that do to our economy? Re sa le foo
Koketsego ya tlhotlhwa ya leokwane e bakile kgatelelo go dikgwebopotlana ga mmogo le balemirui kwa Limpopo. Sanankwankwa yo a ruileng dikgogo a re maemo ano a tlile go ama kgwebo ya gagwe mo go maswe, mme a re se tlile go baka gore le dipoelo di fokotsege. Rena ge re reka dijo tša rena re reka masaka go feta 100 ka kgwedi, so ge re ya reka now batho ba re deliverelang gona ba tlo oketša di-price because o khumana nako ngwe ba re ke 500 go tlisha, so now we are predicting gore ba tla re ba re fa ka 800 delivery then e tlo ya godimo. Ge re išetša le di-customer tša rena dijo dikgogo tša rena e tlo ba bothata ka gore we have to re oketše di-prices. Khabagare motsamaisi wa ditirelo tsa setlamo sa dibese sa Interstate Bus Line se kwa Free State Vuyo Ondala a re tlhatlhogo ya tlhotlhwa ya leokwane e baka kgatelelo e kgolo go badirisi ba ba setseng ba imetswe. A re ba lela le badirisi mme le bone ba patelesega go oketsa ditlhwatlhwa. Really Interstate Bus Line re shabane le mathata a gore diesel e tla inyolohile. Kgetlo la bobedi ne inyolohile last time around. Ra emisa ra increase the prices inyolohile hape, so arena choice gore increase the prices. So for now we increase the prices the local fare, but really our normal annual fare increases like July. The way we want to get increase, that fare increase in July really say how because it carry more the more into la pele re tlo nyolosa re tlo bana le mathata a diesel. Ka fa go jelengwe bokamoso jwa setheo se se sa boneng thuso ya matlole sa baagi kwa Eastern Cape bo le tobo. Go latela koketsego eno, setheo se tlamela baagi ba ba kobodikhutshwane ba lefelo la Baipeila Cambridge ka dijo. Setheo se dirisa parafene go apaya segolobogolo jaaka fa setla sa mariga se itelekela jaanong. Ka ntlha ya fa ditlhotlhwa di oketsegile, ga bana le thothi ya parafene go ka apaya. Even now, we are not going to cook and provide the meals for the needy people. So this thing is going to affect really not only the organization but the beneficiaries of the organization. Lefapha la matlotlo le dirile kitsiso ya katoloso ya nakwana ya lekgetho la leokwane go fitlhelela kgwedi e tlang. Mothoetso re tswelela go utlwa maikutlo a bakgweetsi ka ga go oketsega ga tlhotlhwa ya leokwane go ralala naga, mme ga jaana re ikgolaganya le mmegadikgang wa rona Tebogo Phakedi kwa Mahikeng kwa Northwest. Madume Tebogo, re utlwile fa bangwe ba bakgweetsi ba re ba simolola go tlala ketsaetsego jaanong ka ga go tlhatlhoga go go boitshegang ga tlhotlhwa ya leokwane. Maikutlo ke a ntseng jang ka kong? Ke go dumedise ke ya ke dumedisa le babogedi nka go tlhalosetsa gore tlhotse re lebeletse di-station tsa leokwane gompieno, mme re bona mela e le melele ga jaana mela ga e melele ka jalo, mme re santse re tla utlwa gore badirisi ba ikutlwa jang ka ga go oketsega ga tlhatlhwa ya leokwane. O ka itse gore go setse diura di le 3 fela gore ka bona tlhatlhogo eno e tsa karolo. Ke tlo go suta go ka utlwa gore bangwe ba ileng gore ba santse ba tlile jalo mo di-stationeng tsa leokwane go ka tlatsa ditanka tsa bone ba ikutlwa jang ka ga koketsego eno, mme re jaaka re atimela ga jaana tla ke bue le wena papa re lebogela nako ya gago. Petrolo ya tlhatlhoga, diesel ya tlhatlhoga, re setse ka diura di le 3. O ikutlwa yang ka ga seno? Re tlhalosetse le gore a o mo kgwebong kgotsa o mokgweetsi fela o dirisang petrol? Yo ke le Rabolt ke utlwa botlhoko thata selo se go iragala jana. Yo ke utlwe botlhoko thata ka gore ke kgone le go submita tšhelete ko lekgoeng. Lekgoa le batla tšhelete ke mathata gape ka ke shebile petrolo ka ke setse full tank ka ntlha gore ke tshaba go nna lo ka moso petrolo ya tlhatlhoga. Le tsweletse go gaisana jalo le ba ditekesi badirisi ba lona kgotsa batho ba ileng gore le tsweletse go ka ba tsaya jalo ka e-hailing ya ka o bua gore wa setheo se feng sa e-hailing? Maikutlo a bona ke eng ka gore ke nagana gongwe le tlo go tlhatlhosa tlhatlho ya transport jalo le jalo ya dipalangwa? Go le jalo ba di-taxi ba botoka ba kgona go di tlhatlhosa ka se bone, rona re kgone go tlhatlhosa selo. Bolt a go kgone go tlhatlhosa re direlwa ke Bolt app, so re ka se kgone go tlhatlhosa Bolt and madi a bona ko tlase thata. Ke wa ba bangwe ba e-hailing ke bona mokgweetsi wa tekesi fa maikaelelo a ka ke gore ke bue le ena ga ke itse go ka kgona go ka tumela re kgone go ka buisana le ena re utlwa maikutlo a gago re itse gore matshwenyego a leng teng ga jaana ke go gongwe ebile le ka tlhatlhwa ya taxi re ka bona jalo e tlhatlhoga. Tla ke utlwa maikutlo a gago papa jaaka mokgweetsi wa tekesi re bona petrolo e tlhatlhoga jalo ka moso leokwane le tlhatlhoga, maikutlo a gago jaaka mokgweetsi wa taxi?
a ke ikutlwe sentle ausi ka tlhatlhogo ya petrolo gonne petrolo ya re bolaya tota ausi wa ka gore e bolaya le di-customer tsa rona ka gore ha petrolo ntse tlhatlhoga yana le rona ba taxi association re feleletsa re tlhatlhosa le di-price ene di-price tse di bola di-customer tsa rona ene di-customer tsa rona taxi tle be tlhatlhoga petrolo e tlhatlhogile yalo le bone di-pay tsa bone a di tlhatlhoge di nna still fela and then now tla go shebella khumbi e bereka mo Longley Park is only 10 kilometers from Longley Park to town, so a gona gore nka tlhatlhosa taxi ke ira maybe 20 rand or 25 rand motho a tsama 10 kilometers fela from the village to town wa ntlhaloganya motho o feleletsa a tsa tlhola palama le yone taxi a simolla bona gore go bo nolo gore a tsamaye ka maoto ka gore anong a simolla a dirisa 25 rand e gore a palame from Lompaka to town nna mathata ke a leboga ke mongwe wa badirisi le mokgweetsi wa ditekesi jalo a tlhalosa matshwenyego a bona ka ga koketsego ya lookwane a tlhalosa gore ba ka tswa gongwe ebile ba tshwanela ke go ka oketsa tlhwatlhwa ya tekesi re ile ga bua le ba diteišene tsa petrolo ba ba tlhalosang gore ntse ba tsweletse go emisa seelo se modirisi a ka se rekang sa lookwane ka lebaka la gore go na le bao ba e leng gore ba ikemisetsa go reka go ka ba ko gae go ka dirisa mo nakong ha nako ntse e tsamaya mme ba tlhalosa gore ga ba letlelesega ka lebaka la gore o ka itse go molao ha o letle gore ka bela petrolo kgotsa lookwane ko gae ke ya mme ke dintlha or maikutlo a re tsweletseng go ka utlwa ga re bua le badirisi ba ba tsweletseng go ka tshwenyega gore tlhatlhwa ya lookwane ebile tlhatlhoga jaana e le gore ba setse ba na le dingongorego ka go tura ga dijo gareng ga tse dingwe ke ya ke a go leboga Tebogo yo e ne le mmegadikgang wa rona Tebogo Phakedi re buisana le ene ka ga maikutlo a bakgweetsi go latela kitsiso ya lefapha la diminerale ya go tlhatlhoga ga tlhwatlhwa ya lookwane segonjono Thweso e itlhomile kwa pele Orlando Pirates ke lebogile kgaje wa latela ka maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle tla ke go leboga ke ya mogetso madumar bana pona la pela maemo a bosa mo bosegong jo ga mogolo mo tsatsing la ka moso go bantse fa go tla itemogela pula ka diperesente di le 80 ka go province ya North West di karolo dingwe tsa province ya Gauteng go fitla ka go province ya ka kwa Eastern Cape mme mo tsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tla itemogela pula ka diperesente di le 60 segolobogolo yang ka go province ya ka kwa Mpumalanga le ka go province ya ka kwa Limpopo mme go tla tsibosa gore go tla nna le semathana re lebele mo bosegong jo gompieno ba pona la pela maemo a bosa ba tsibosa fa go tla nna le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya North West le dikarolo dingwe tsa province ya Pretoria ya Gauteng mme go tsibosiwa fa go tla nna le semathana re lebelle mo tsatsing la ka moso re lebella mo tsatsing la ka moso go tsibosiwa fa go tlana le diphefo tse di matla ka kwa province ya kwa Eastern Cape go tloga ka kwa province ya kwa Eastern Cape mme go tlana le semathana re tswela pele re lebella digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Springs tla be ke me go digrata di le 9 mo mosong mme Pretoria tla be ke me go digrata di le 10 le 9 re lebella province ya kwa Limpopo teng Thohoyandou tla be ke me go digrata di le 12 le 9 fa Phalaborwa yona tla be ke me go digrata di le 12 le 7 lebele province ya ka kwa Mpumalanga teng ka kwa province e Sekhukhune tla be ke mo go digrata di le 13 mme Mbombela yona tla be ke mo go digrata di le 12 le 5 mme re ka kwa province ya ka kwa Zulu-Natal teng go bontsha ka kwa province e go tlana le tlhabo ya letsatsi Ulundi e tla be ke mo go digrata di le 12 le 4 fa Richards Bay yona tla be ke mo go digrata di le 12 le 6 re tswela pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa re lebele province ya ka kwa Eastern Cape teng maletse mo moso tla be ke mo go digrata di le 3 mme tla thutafalanya ga digrata di le 9 komane yona tla be ke mo go digrata di le 10 le 1 re tswela pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa Western Cape teng George tla be ke mo go digrata di le 10 le 6 fa Mossel Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 10 le 7 mme re lebelle ka kwa province ya ka kwa Northern Cape teng kurumane mo mosong tla be ke mo go digrata di le 1 mme tla thutafalanya ka digrata di le 10 Kimberley yona tla be ke mo go digrata di le 10 DR tla be ke mo go digrata di le
robedi me re lebele province ya ka Free State teng Frankfurt mo moso tla be ke me go di grata di le 5 go ya go di grata di le 11 fa Fixburg yona tla be ke me go di grata di le 3 mo mosong re konosetsa go lebele province ya North West teng Rustenburg ya tla na tlhabela tsa fale le fale me tla be ke me go di grata di le robedi me Potchefstroom yana mo mosong tla be le tsididi ka di grata di le 3 fa Klerksdorp mo mosong tla be ke me go di grata di le 5 me mo ga tshoka gore ya le go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko